Apan bagai ang koikta nong no mention khainani muchungbo sung tinio jagawo nukha ang just kaisa single agenda tai single point ni bai ang kaisa kok sana bai no tini live video khayo berino dukhu ni bising tui mas hawo berino dukhu nangja kha khamja actually je nukha news media ni bising tui channel ni bising tui sini live ma je tui jilik ma ni nuyung ma sini kok bai hai ka ban nil mahal tui jilik ma a tui jilik ma ni mia kaisa sok sajak mani abo bai ke sok sajaka tamni bai sok sajaka and boy intention ti sok sajaka abo khubi dukhur bishoy haisi karon tangai hindi tui jilik ma nuyung kha sini ti prasa sini bosoni bagai kusum saitanai sini bobagra bongso yakabe sini ti prasa bongso ni belai ke kumchak jana kok haisi and omo sarawalo sudu Tripura yakabate kaisa if I'm not mistaken abo Jaipur ka tongnane angkha khayo abo tini Tripura hasjagabo tini omake sok jagai tongkha tamni bai tinake sok jagai nangkha sung bo jaga tongoi tong and history bo jaga bo itihas bo jaga kamai tong sini lai bo jaga kamai tong abo tinang srai sanai government of Tripura and the tourism department sorasori ko borok tourism no tourist place no protect khaimania yakwa protect khaina dingya haisi aboni bain tini mohaingu aboni karantino tini kaisa north east ni sara uttor purbancol ni mo kaisa laibuma yakwa history gnang Nirmahal Palace omo jota siwa haise tini mo sok jagai pai haise tamni bai tini mo sok jan nangkha is it because of the intention of the government or shall I say it's because of the failure of the government haise 75 years 75 বছর ওংখা গণতন্ত্র হাবমানি ইয়াগুলো তিনি সুনুখা for the first time je bororok sawo Maharaja Bir Bikram ni mungoi airport snam ka nei sane rok tini olai bumano no tini borok tini bongni government ni leadership no tini my historical place ro historical palace ro jaga ro tourism department ni under tongai tini soksa jago haise so this is totally failure of the government that they can't protect the historical places of our state haisi omo tini srai sung nugui phayo jefru pano ti prasani bisingo অত্যাচার খাইজানানি ti prasani bisingo satok pitok খাইজানানি ti prasani bisingo jor jobose kai shek jangnani abo sungnugui phayo aboni bagnya sungnango greater Tripura land sungnangya woi sania haise we know borok all jagano or khaino borok protect khaimania borok just aro tourist place namoi bongni bosoni borok boating khaiye aro room chalogai ajnani chanani bagai simising tong sini bubagrani nok thaino funugai rang ajnani simise bongni plan tong siu kintu save khainani bagai kuno wan sujak kri haisi tini sung nukha joto jagano thanga kai Delhi hai jagao thanga kai busik bangma tourist phai nini Red Fort hundi nini Agra Fort hundi Taj Mahal hundi bangma jagao thangdi busik jorti protected khai government apno protect khai ton non joto nukha Taj Mahal hai jagao thanga kai juta ni bisingo te kaisa sung oino protection khaina ni bagai asik ke naithok tona ni bagai protect khaina ni bagai juta o jagao te sung abna cover se mathuk ko haisi kam ni bagai
because history no itihas no survive khainani bagai but sungnuka sini Tripura haste okay jesik mansa sini itihas no sokomornani sabainani haisi tini satai klaiwang sanani muchungu tini ang tabu bo sini Agartala aguli nuyung mabbas kango sini kungthai barya sini kungthai barano soliya khorongni mangthong kaijak tongo haisi Surjo Sen Khudiram Bosu bor tamni tam obodan tong bor sini arasbarin ti tam obodan tong sini bubagrani aram mangthong tong thai tongbo haisi abu sini bekas kau haisi abu kubiko kintu borokni aro sungno sung Khudiram Bosu Surjo Sen no sung respect khaya am haya kebangma jaga tong agolibo agoli sohoro bongni mangthong kainani bagai phiaba nuyung ma buskang kaijago sab kaikhyabo CPIM ni somoyo apur bahaino CPIM ro Ujenta Palace no bumung no sokomorna bagai Tripura State Museum samani chesta khikya TSF ni khorang bai soba khailamang just kapano Ujenta Palace ma thepane ne apur sum soba ma khaikya si soba khai TSF soba bai tini ap theba jagai tongu Swami Vivekananda Maidan Snamjaka Ashta bolno tamni bai Snamjaka CPM ni jora Snamjaka sal burum no truk ke sini history culture no sokomor jagai tong haisi and tini mo Nirmahal Palace asika sini bagai laibuma kathang asika laibuma kotor sini bubagraro ajaga word ti kasaro tangmani nok tini sokta jago it means that our government mo protect khaimania ang sanai government tomu no protect khaimania hangkang kai ya farir di TTAD sini under ro haisi sung nai sung protect khainai sungte bunung nai bus kango tini mo hengi tong khnate bunung nai haisi tini Nirmahal Saksa Jaka tai ko ekdin pore Rajbari Saksa Jaka na do you think that Nirmahal Saksa Jaka ka bo sudu Nirmahal Saksa Jaka no for me no Nirmahal Saksa Jaka mane tiprasan nuk nok no Saksa Jaka mane klai na bak baksa haisi sing sob soban nasi tong sini tiprasa bobagrano pupro reaction dana hne oban ti nang kubi nya tiprasani thui nang kukuni tiprasani bekhana nang tiprasani saksak no nang safety nang safe khena ni musang hankai you are also nang bo obni daikto haisi speak up sing tabuk siring tongnani jorali atai ang koinai sini joto YTF ni warriors no please khanani bisingano mela gorni PS thangai FIR file complaint khainani bagai tayaroni SP SDPU sipaizaroni SDPU malanyani bagai on behalf ani YTF ni warriors ang koyo as much as possible ang Guwahati Faizak treatment ni bagai ang thangna muchman thangmangla en tong hangke thangya tongala khamu haisi just pujani jora suti manma jora na mu treatment Faizaka enang koine please sini joto YTF ni warriors as much as man khankai khana joto no tini ni bising no kok salai joto district president block president kok salai khana ni bising no mela gor pia thangai FIR complaint khana ni ingthung haisi aroni SP aroni SDP malai tamni bagai tina mai neglected khaijak sabo thangai ara sogui mankha boto tuiti rungti kai san nangnai ble koitao sokra jaka police proper investigation khaye abnor taratari marom nai haisi rungti kasani rungti kawi bobai ka sogui mankha jodino bor obo sogui bor obo no jodino boroni investigation failure means law and order Tripura kun kuri haisi tini sung Nirmahal ni kok simi salai kalap kri every day every time each and every day Tripura hastewo tiprasani bagai tiprasani bising to attecher khaye tong tabke sunu ko bus kango edisi chongbari tongo je byaktigoto rok bos ro waise pono jagao visit khaye tabke tini thangai Durga Puja ni mondok thangai khub khulum layo ango tini Durga Puja na ang tinamno na hanmani ko kya
vote bank politics ni bagai tawke area ya thangai tiprasani makhangno ngainani muchungu only for 5 years abor nono pogoi thangna hese kintu ane torok al leaders rok kono dinopon sagla nini history nini itihas nini culture sokomar jamake kok sarak lakhaisi chiri khogla keble sang roman script ni bagai bo mana manlai kesang manlaya tiprasa roman script nang honi roman script san laikya dinika a bororok je tiprasana hamza ya bororok dinika tiprasani makhangna hamza ko nei dira phujan biskang thangai hiri ko kamsa bagai phungo yong jo haisi sinidi sing sina nang nai mohai leader na sing joran bising sing ma sina haisi sabo biskanga ago bo tiprasani bagai sabo samung kai than nai abo sama wan sona haisi angla tini belanga kha khamja Durga Puja, no sunki bui. Let us protect our culture, let us protect our heritage, and let us protect our history. I say. Durga Puja ni enjoyment na habi arkal vita tong I say. To my all dear warriors, sini samung abuya. It doesn't mean that sang Durga Puja respect kaya, sang Durga Puja no sang sonman kayam haya. Sini first duty ST Prasa. Sini history no sung survive kanya ni haisi. Sini first duty ST Prasa sung sini land no sung protect kanya ni bagai haisi. So abuni bagai, we must be ready, we must be advanced. Sung advance mang na haisi, sob some bunje sekang haisi. Sung a zamana ni CPM by 25 ta bosor, 35 ta bosor, rasniti bokrok tok jagi tok jana a ti Prasa ta ung sini tabu haisi. Tini nirmohon sok saja kamane angle wan sungani nok sok jam hemat tong gaisi. Government of Tripura failure, totally failure. Borok amno protect kemen ya borok tourism department failure, tourism minister failure. Miyang khatini no amo action no nang mani. Miya sok amo kaisa such a rich heritage and culture, such a rich history. Nirmohal sara notice sara India semanai. But government of Tripura chup. Tourism minister ne hoite, tourism department hoite kuno ekta tini statement nuya ko. Why? Because they don't care about it. Boro amni bai kuno wansu kya? Singse wansu te klai obo. So abuni bagai sing sini history no survive ma khaine haisi. Tini tumuno Taj Mahal, Red Fort, Agra Fort, Kutub Minar, kebang ma, tebo Lotus Temple hayrak, Humayun Tomb hayrak, kebang ma jaga tini hor nagai, news nagai pura ngong kamu. Prime Minister khaprum lai pura abnoti ekdom khaprum mai borok salon borok pura khage mai si. But government of Tripura tini sak jar tak bo siring hai si. Puja enjoy khai tong layo. Puja mondop bere tong layo haisi. Culture heritage nos tong to manka apno borok kuni care khaya. The failure government amne government no sung sabak sikar ma sung sabak ma phung na haisi. Abun with my strong words ang koine ani joto YTF ni warriors so bobagrani khuk pangna simin na singta tong di haisi. Zora bobagra sahebu sini samung kaiti kebang ma tong haisi. ST Prasa, not ST Pramotha, not SYTF, not STWF. Ti Prasa ngai bo sung samung kaiti tongo. Nung saksak ni YTF ni sekang porichai na sekang. Ti Pramotha ni porichai na sekang. Ang Ti Prasa ni saksak porichai gra di haisi. Ti Prasa ni porichai di Ti Prasa bai sangma khaine sing. ST Prasa angai. Ti Prasa angai. Sini jen nirmahal je subai jamani sorry sokja jamani abno tui khana joto manai mela gor PSO thangai obna complaint file khai as soon as possible om hai borok sitrano ang sana hesi om hai illegal immigrants Bangladesh ni phaiye sini history itihas sokomarna nai rongno ma rom nai hesi romna ni nangnai
Oma Bangladesh ni phanye illegal immigrants sara omhai samuna khaiman ya Tirupani wanji bosompan hundi bor history itihas sibo je itihas sia borkha itihas sokomorna nayo je itihas sia rokhangka bor itihas sokomorna bagai bor sobsomonyo hanyo thoya wei chawe muktri mayangai bor sobsomonyo dongso khainya nayo haji je Tirupani agini simi tongnai wanji rokhangka bor sibo o jagabo Raj poribar শাসন খাইথাঙ্কা মানিকা ডাইনাস্টি বরনি ইতিহাস তংনি বড় শিও হাইছি ফিয়াবা ও যে বাংলাদেশ নি ফাইই ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস বড় খঙ্গাকে ও ত্রিপুরানি ইতিহাস সবাইনা নাই নর নুখানা হাইছি বাংলাদেশ মহারাজা বীরচন্দ্র লাইব্রেরি সবসা জাংমানি এন্ড ইভেন ও ইনসিডেন্ট খাগড়াছড়ি নি নগরক সগা জাংমানি পরে ও সগা যাও কারণ নিশ্চয় ওর কোনো না কোনো একটা কারণ তং হাইছি Mo targeted khai sokta jago haisi omhai illegal immigrants Bangladeshi rongno sing jal se jal sabak sikana parega in lugo ko haisi so abnang koinai nongnang hat jur khayang koyo ST prasangai sing khana je mansa sing melagor piasa thangai je manai ro thangai complaint file khainani bagai please to all my dear brothers and sisters, ST Prasa, not ST Pramotha, not SYTF, not STWF, but ST Prasangai, Sung Melagor Thanao Thangai. Durga Pujani Benyani Thangani Gurinabo Pogra de Hesi. Sini history no sung revive Makane. History no revive Kamani Yagulo, Sungulo Tongtolena Hesi. Aboni Bagayang Koine, Man Kankai Jotono Jani district president, block president, phone Kale, Grung Laye, Kanani Pishino. Complain letter honani bagai ba complain khaini be ang norono koyu to my earnest request to all my warriors ang tong hangka sababik ang thangkamu but I'm sorry ang nong no kok simi kasari manu nor bo saiman ano boniji se kri ko kotor saja boniji se tongi mania bunya siminta gibu amai filta khaidi ang tong hangka 100% thangkamu haisi I'm very bound ang belai mane ang koine nang sa ang thana musungoi tongo parang thangmai ang treatment ni bai faijak ani nong ni borong treatment bai faijak so it's my earnest request to all my Tiprasas we must stand on this with wholeheartedly haisi jotona hambai Tiprasa ayuglok thang sini Tiprasa te buku chogo kanane hutang hambai